Ebusia Dr. Frank Amoakohene ya Ashanti Regional Minister ne to atwi an. Wako make post bi a post ni for Otumfuo ho. Amako media so Asante for no TikTok ne so no TikTok Asante branch. Obone na be clàsh. Be ba ntire bonu akyere wadwen amame. E wo comment section. Ayi Penyah block media. Me so say need him. Obe like video no that about subscribers and some click verification account for the test app the time akyere wadwen da amame e wo comment section. Meso so baso no wa share for so anya bi ahwe et ma mentia nipa ba ku mienu miensa bi ne ento ankomo no so fakao only Penyah is me fakao from Prempeh College. What I say, I always watch you from Georgia, Atlanta, USA. Fakao, a very big shout out to you all. I say USA for me chiamu nyina. Also answer Steven. Also Penyah. That be me catch say Penyah my shout out. Oof, yeah. Also answer. Oh, Massachusetts, Massachusetts, USA. Was a very big shout out to you. Also answer Steven. Wow, bomb chidom. Also answer the hair from day one. Well, dimechi me fa hanu wasam me numa dia kura wope. Me numa dia also answer me fa hanu wasam also answer. Nyami shira opi nyami shira. Zana Gladys answer. Gladys Asante. What the Penyah? I watch you too. I really love your presentations. Keep out a good work. Watching you live from you, just a media me channel for USA for no. I am for the USA people. What I say? Gladys nyami won shira nyami shira pass o jebre ebe hwem. Evans, as Penyah. I am Evans Coffee in Canada. Hey, keep on with your good work. I am ardent listener to your media work. Oh, Evans, Oma, me tikura. What I say? You see, I want say me tilibia beka. Is ya me ti. What I say? Evans, nyami su on shira pa. Hey, Kwame Safoli Penyah, good job, bro. I say Raymond say, how are you doing, bro? I love you, Raymond. Me dog, bro. So he said, Munyina, and Matilda. Madie nyina Matilda. Madie nyina. Oba papa bi, oba so no ho feni Matilda. Nyami shira. De bia no obo bechidem. Now, let's go to the story. Oba kia na nsem enche bia ana Joy News for no. Omo ye flyer bi. Answer galamsey. Fight against galamsey. And omo ye ho flyer. Now, flyer ne by na say Mahama says to the president. Ono ni image and the shame. And no matter dear Mahama, stop galamsey now. What I say? That particular flyer, there were some series of attacks from the NDC camp to Joy News. A hawk on a cave that oh Joy News omuya jandam any day. But this was the first time I joined this for yesterday with 2019. Joy News the same thing. Omu de cook for the picture and yeah. Areas ya galamsey asay hon so ni ade nyina no. Omu cropping nyina bo mu de cook for the picture eto so dear Kufuado. Stop galamsey now. This is not the first time I join this AAB. But and then this join this flyer we and almost say join this for jandam. Omukasa aka no jandam. Join this jandam. My pressure buy no. Join this for kwose san flyer no. The way and the buy. You ko yi Mahama picture na efiri mu. We ya flyer no foforo. Mo di ni din kra ka dear Mahama. Stop galamsey na no go fa ma me fo bi ne nkura bi be mu. Yate ase. Na busia ever galamsey post na join this for ya no. Omo ya anti Ashanti for no so no ekoye editing. Enom ko yi Mahama picture ne firi hono mo. Enom Otumfuo Asantehene e picture ko shemu. Enom twere dear Otumfuo Asantehene. Stop galamsey now. As is Asantehene Ghana president. As is on the sign concession license Emma Amanfo so munko mining. What I say? As one as sign louder license Emma Amanfo or munko mining. It this post we na say nice. Now that post we no ana Ashanti Regional Minister so e kwa reshare ye. The do two for picture wo mu no okoya reshare. Wan ka boni amfa ho. Oya reshare no so enya nice. Ade na mo say munko say ade we any ade. But killers extra say there be. Se obi di penyini atem na wo koba amane na o ka se me bae no na we se se bi wagimi a ye ma amane sa e da Ashanti Regional Minister we won amane ne bo e do na comedy ane so a aba we say there be Ashanti Regional Minister asa we no ho asa odo asanteman asa wota asanteman e do she kuntina se ana wo ye niema bi e omo e na be clàsh obi ntage Dr. Frank Amoakohene mame ye Ashanti Regional Minister ye hu se picture anase mfonyine bi circulate
social media and interfere so. I started a joint news for the started ya omode President of the Republic of Ghana. I didn't told so or then it told so stop galamsey. Ya won't say a bimonso I be a omodi yeura to so. Na yenim say Dr. Frank Amoakohene very matured as a regional minister. But ye who say the obi ye fa yeura hono Dr. Frank Amoakohene so a share Facebook. The pacho Dr. Frank Amoakohene oba ye no we a young man inti ye nyina ye true support at the amount ye nim so we very matured baby a okaka kon Dr. Frank Amoakohene nya o takra o gem na social media no o pese ogu ye wura ni masin so sole a na onni KMA boss akotena manhia ye serew baby a okaka kon ano odene ye pacho adena wa ye o Facebook no ko delete ade no a wa share no ye serew the pacho because when I am Asante regional minister, I need say we are very matured. The pacho Dr. Frank Amoakohene, Adaruma, Hunyaoye. The pacho, yes, so fight galamsey you ready film. Na di kwa ampa uko share ye kwa apo efa so be na woso. Ade ya Dr. Frank Amoakohene uko share ye efa so be na woso. Galamsey fight Asantehene enye na asem enye yewura asem se okọ fight galamsey enti se Ghana fo ato aba e de amamu a mo hwe so na monye Ghana fo asede anase de Ghana fo pe emfa ma wo mu mesre mo e government na asede so fight galamsey enti yewura edi film na de ekwa pa doctor uko shey fa so be na wo so e pa cho Ghana fo ato aba amamu samumra na mo stop galamsey na mo maye Ghana fo apede fa mo yewura obia ni honnom a okosa ala ekoto aba ma no galamsey yewura enye na asem enti mo fight mo galamsey Dr. Frank Amoakohene medamo ase. Honorable Penyah so why be a twaso kaswa e bi atoaso e na de ofru dwapa na epian e na onema na wo ye wosumase no e wo Facebook no e bi aba rich headquarters na eneme no wudi nkomo se anuafo wo nuakoto a because o ya asantini Penyah si fie ni fie nkan che se atiso fo me fankodi e na me mpese mesi me ntuma bufin wo abonten sabi yenim se wo aban mu but entimi enche se enkan ya no ntum se obi wa abema ombetietia ye hene ponso da bi enemi no wudi nkomo se me bra Penyah abusua wa abeja video ahwe bia no wa share na ko viral na onyabitia odi aboni kotodwem ahanyansa nko na e ka no ha honorable oye nimdini nti wose wo hu se politics nko e na tribe so nko tribe a wo free mu nko se eneme skola du agyeman atimi afi NDC akwakote ne party na alanka atimi afi MP makote ne party a sɛde bodua anka pɔnkɔto no saa so na anka pɔnfo nsɛm tie ha na hanya nyansa wɔ ye ka nyansa asɛm kyerɛ nipa bia free ye ngiska ene wunua akoto a me ka wasɛm nti sɛ yawo sɛ wɔ NDC na ɔmama wadwane edi nti because of that no you will nsuru gu ne fa ha ban hyema you lie bad honorable you lie bad ayeko ayeno na ye asantefo ni bi ye ka kyerɛ sɛ ma ne nyesa obi a ni nsan me only Honorable Teddy has been one of the people who minimum da as me pemasem. O kwa de o say minua because we are santini. Me mpese obey o ho se kwa me atua na me treat you said ye wonya minua. De me ka no class ma kire wo ha. Me mpese obey o ho kwa me tua na me treat you se wo ye minua. Enti na me se efie ni fie nkan kire sa bonten so for me fan kodi. Sabi asantefo etimi ntu ye nsunu ngu ne ekofa ha ba me hyem. Ye be pa o sa Asante regional minister mpo NDC fo bi solid na so mo mpene bi emfa asantini ba medi so nanso sabi yewro se ntu nana onkwa so onpon ebondi ani aboyemu ni atu ye che e na sori gina ye eni asantifo no bi omo ahemfie manhia na sori gina ye e na Frank Amoakohene honorable ye pawo so ye Asante regional minister oba ye no ye mu bi da bia ye bo waba so e wonima pawo ye na Asante region
Enkaye mu bimpo eni Asantefo no bimpo edwene ho se enka wonya Asante regional minister forever because woni nipa on critics se MPP ni be kan asema akwa yenwia bi oso ofiri nkran ba odu airport run about never to or the camera see so and the week and akoye and akwanam se oye timamuni papa nti wa hwe the party ewo sabe gino ye video ebo waba so oya Asantini kire se ne pa wo ye ne so na ebom se wonim de na untimi differentiate between politics and the tribe or film not because of someone is a politics na ma aduane nti fa tribe na nim twetwe form no bra you lie bad me kan si su pain ene me no wudi nkomo sa me nua no Asantini sa onya ndisi ni enchen sa bi omo manhia ho no onya ndisi ni enchen sa bi omo gu manhia ho no unim sa manhia ndisi fo bebre e wo ho ubetimi akona de okuta fonton from ene de all born okuta ba na ebon de so no we MPP ni we ndisi ni unim manhia infie yeni political party bi akonya wo ho nti said obi a ho kwan so otimi kwa asori bi a ope esum bi a osom otimi wo ho kwan so ye no saa so akọ manhia infie a obi a ho kwan se party bi ope bi obetimi ajoin ni nti unim se wonua no NDC fo ni bi wo ho enso obi anu an no betimi akasa ti Asanteman ene achiame enne me kan wasem fa bi tu kotodwem mon share video na nkoka ne nsa ene sabi omo mpeso mo nyam ho kwa metua wo Asante region ha no se obi this is the reason why it's here mo hihye akire na mo yesa na Ralph kwase ampanyi ni be kan se Otumfuo na nso po galamsey sabi achiame ya me pese bebo edin kekraka na and I stop galamsey meanwhile some year ago be last year obegina ha say nanado na galamsey na me ntwa mo kana ma jimi na mo ma we ma na ada na mo jimi sa o Ralph timi be ka kire say sabi opemso Otumfuo say tu na nkwa so embom na stop galamsey abra His Excellency John Dramani Mahama nete so mo dwene mo ya nyansafo mi wa last year u jino sa nanado ene etu galamsey nanado na stop galamsey because MPP aban na also na sa wo na wo se join news for claim as o post hwe na obi akwa fries ababeto no obi akwa sabi opemso ti akwa to so a wo Asante regional minister wo sa ya Asantini ena wo akwa rehye atrotron senti o ka say ya day o ka say ya day. Do you think you can play with our mind? So Frank Amoakohene wo gina wo yi a wo ye honorable yi se wakọ no obi ekwa akodi wo maame atema na se woni Asante amamre ni amane die your head in shame se woni Asante amamre ni amamre so obi akasa ti a chiame no wakọ nana mete se obi ka se a chirewa indirect na wo didi na tem na so enya a chiame mpo wakọ no obi didi wo maame atema okọ ase mama mekoy na akwa bi se wo ye kwase a woni nyansa for real masa mo ani nda ho ni jai sa na ema no I decided not to talk about it. Na me da me dwene ho no me hu said ye wo keka ko no enkoni ye bra mo ani nda ho na said ye bodua anka konfo nsem no saa so na anka ponkoto no saa na anka konfo nsem wa cha 4 years e bia reshafo bebe yi wa firi so wa kosura wo ne betina ye pay 8 years wa bra wa da ne betu sala kwa politics mo 16 years and I bet ya Asante regional minister na so beto onsu na gu no akofa ha ban ahyema emire bi beba huni se wodibere na wo pre no yedi ka de oba manhia ansa na ye begi atum hun saade no nti se obi ye bibi na etia manhia fa ahodie so a na se ahemfie ho no ba de obedi nti enye ko aye no yeni mpofo bi o makeka nsem a ono omo enenam na wo post na wo tro ne ema na ema na enye saa na daachi bi wan hwa do nsa be hye wanum na waka me da bia me ka kire wo se de obo adwuma pa me ya Asantini to bi pa de akotokwa yendi na bro de obo adwo furudua pa na epia no me ni nipa bi Raven I think so Canada say you baby o de me ni ono so ya Asantini so bo Asante wo dawuro da bia ka sese nka wo keye Asantefo no bi ebenya nka wo nya Asante regional minister forever. But usuno ban echela yesrew nse baby a ufiri no se muni paji utuma ya jiwa tum forever na se ye town forever
Nti hu the way obesi ni unuafo aye. Hu the way obesi ni unuafo aye. Before say political party beba no na sentiment wo aye wo constitution. Nti se wo de wan akobale fole party bi ye kaseti aye di achia me ate di asantefo atam ntimi be kan ho hwe wo be defend the asante because who say political party ni social asante a bro you lie bad. Na akowie se ene obi aba be post bibia wo na wakwa reshare say chiro sese miwa enkrofo na wo kan send disclaimer say omum post hwe nti wo na wo sha ma wiase nyina hu se sabi na de na mahama de ende wan hye yemfa ne so omu ne posti kwa na de mahama ti da so no the president of the land ti da so no ene de wan hye ba de Otumfuo sabi ye hene pon a na ti kwoti so obi anim onhene anyame ya hyira ne de wo Asantini wa hye ma wani nda ho Frank Amoakohene ma wani nda ho na wo ye young political ambition no unya nduru ba bia bia ye Asantefo na ebe pushu ma wani nda ho na wo appointment ko awunim you and I know unim say na NDC fo ni bi kwa mpeso mbeji watum je wura na de ne nansi ti so behwe na nipa wa ma otumi e ne udidi mo abusua na onyiri bidi na sa wodi na nim betwitwiri fom a etoje wa hu sesika jati ase na me ka wasem odi e kosoa ne koso ne enye oyodum na because of politics nti yehu ni say o yen titi asante me ngu asante ani mas ne enya tumi ne e kasati asante regional minister won ka bi no asai on krokro de john no akwa ahemfie na say ahemfie nkura na no mudi agor you have no idea of these people so wuni ma kone kobu say MPP aban edrum na bi omuduru okroma amuram you have no idea e bedrum na bi na we kroma ni eso na otikuru naja obanyansafo ebu ni be yen kana sem a word to a wise is in Pakistan me do bibia ase o ya Asantini a o nyansani ti Frank Amoakohene shine your eye na mo wani nda ho ene de me wo ka kire wa no me do bibia ase na me sha Asantini na me sha ro se tu na na won kwaso won compare Frank Amoakohene o ya Ashanti regional minister o se won te ase say joy news for Eddie John Dramani Mahama ti aye flyer access o mo pese o mo che say John Mahama should stop galamsey won te ase yeti kromanum ena ye de Akufuado ti aye galamsey flyer say Akufuado don stop galamsey na ye pese ebusa say John Dramani Mahama o ye different from Akufuado ana Frank Amoakohene Ashanti regional minister ye do betina so yeti krom ha ena aka che say wama eye 2 weeks ultimatum galamsey site excavators wo bia ne yense semfiri ho de na akoso ne kohwe under your watch as regional minister na ya experiencing the worst ever galamsey fight ene kompasa so menhia ne kohwe galamsey ekoso ene forest reserves ayenwura mu da e wa Ashanti region ne yewuram so tia so ye regional minister ade mu social media na ye ode wo sole a TikTok na wote e be de na woko program ase a wonkoda as regional minister medikan ka kire ye nuanom omo asantemam se eye Frank Amoakohene omode na be regional minister no eye for the optics oni hweye ye muti ye ho se Amoakohene oba e 10 months ni ye de ade papa ben no ye no Ashanti region okọ kan no the camera si nanim no the camera man nkofo no mu defend no wa bra onya ade papa bia ene ye nuanom ayitu omu free pizza te komo de wo mu nya aduane ni because of say wa ma oba no aduane abom enti Frank Amoakohene jaje wo che no na galamsey no eseyen galamsey ni eseyen nyoma ede na ekoso onti azie say ye de John Dramani Mahama iti aye flyer na nka ye nkofa me meeting na enye me na me ma mpanyi say regional minister o push agenda say ye de Otumfuo picture aye galamsey artwork what can regional minister no be Ashanti regional minister no so yes that is the level of disrespect Oba to say pictures na kwara no is the and then you on the share no why and you on the start agenda na why Four na aye no anya bi tu four na aye Otumfuo say Otumfuo because ye de nana your friends say ye de mama picture ye on say nana do or you very tolerant nana do could contain everything yeah governance you have to be open you have to allow people to express themselves that's democracy what you say but gagging people culture of silence mini adia yenye ni say on say Ashanti regional minister push agenda Otumfuo no mudi na ye friend say artwork e wo galamsey on course na 8 years try wa
Now 4 years. 8 years cry wa how. Now 4 years. You okay say I think Amoakohene dey. Dr. Frank Amoakohene. Nya o takra o jem. Na social media Oh sir. O person go ready mass so sole a. Na only KMA boss akotena menhia. Yesere. Emia wa he na ono sa na ote e. Ano odene. Ye pa chowa na wa ye o Facebook no. Ko delete ade no a wa share no. Yesere. Okay. Ye pa chowa. Okay, abusafo be me kire say the Ashanti regional minister Frank Amoakohene wako postu bibia eye filthy na egu menhia chiame animu ase na de tie ni chama mabunfu na tie on sa minister yi several time na ye kana sma say wontimi end differentiate between NDC and Asante 7 na etoda man for class to we Asante ni pa eye asem sebe now de tie ni sa minister ni Frank Amoakohene no see intentional say one post to sir enyanwanwa because Joy News posti eniema expose John Dramani Mahama incompetent so the negligence of this government say omuntimi fight illegal mining na NDC for and to galamsey kese o man mu enuntina wo use Raf also Raf no so be kan kwase asem na Otumfuo stop galamsey today Sam Akohene ko share a picture wey I actually say Otumfuo stop galamsey enyanwanwa see so what delete you so delete you a intentional a diabolic strategy and this one fee say bibion baby and yem twa santime wuram yem famenhia mewuram ti nanan me gumenhia no sa boy we no ono mo sere kwa wo Sam Akohene we ono no ni political intentions no ene office ono mo di play mo adwen nanan mo to ni mo hwe ne ma yeo abo bi beka we fru ntimem abo bi beka wa efru ntimem because Santini bi ani wa obedi sansam fo no tie de yakayo on 18 point ne say eye den na obi a wo ye Santini na wo ye minister no obi a draw a picture a depict the krowura na wo na wo ko share na wo wi a wo ko busa useless question a intentional na onim join us for ne say omon post to search video et today enipa akoda keto bi a wo post to ade etai na minister akoshe wo no na bie room wa biem ama na Joy News I issue disclaimer because omum pese omdo ombaji san kwase asem na a minister and etimi ya sha akoda keto ade ama ne be ko viral enyanwanwa Amoakohene enyanwanwa na woni mpani say abo bi beka wafuru ntimem kwami tuafo no wo mo santim na wo mo ntimi nhunu say politics is different from tradition na jiminti wo meyes wo mu gu Asante animu ase ebebu abo wo mo eti ma ne nyanwa Amoakohene de obi obedi Asante atem ya wo na ehye Amoakohene obi di Asante atem wo na ehye bebre o last time be kan uko kapom so o mpena sem e na ota no na me mpena sai force sem mpena sem ana ne su minister na me hu bi dana eti de tie ne say uko ni page a en omo a edi sem hu ti Asante no wo hye eti we na wo hye me nua e ma ne nyonwa wa hye omo a aye fake picture di ti Asantehene no enyanwanwa kra e wet to a wise is in Kosovo Chirawa Jemame e wo comment section how you Penyah Block Media Accra.